Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel She is Farahin. Halo, halo, halo. This is your online bestie. She is Farahin. And tajuk kita pada hari ini adalah sebenarnya saya tertarik untuk respon kepada satu komen ni on my video yang saya sebelum ni. By the way, terima kasih kepada anda yang sudi komen. Okey, yang mana sepanjang beberapa hari ni saya buat cabaran buat video, just video, a random video yang saya rasa saya nak post video tu, saya post je. Okay, dan teruskan komen lah yang baik-baik, janganlah komen yang tak baik-baik. Okay, dan jangan lupa subscribe YouTube She is Farahim. So saya nak baca komen daripada Khairul Onggon Vlogs. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nice video, boleh bercakap depan kamera secara spontan, tak ada skrip. Satu kelebihan, saya patutlah yang masih lemah lagi. Tapi saya tengok maybe sis boleh buat content storytelling. Best ni, bakat nampak kat situ, teruskan. Okay, first thing first, terima kasih. Macam mana saya boleh bercakap secara tak ada skrip, secara spontan. Benda ni pada saya as a practice lah kan, sebab ada part content saya memang bercakap perlukan skrip. Ada brand-brand, ada a few brand yang saya manage, saya ada juga appear dalam content tersebut, tapi ada skrip lah. Tapi ada macam yang Cik Farah ini, dia tak ada skrip lah, dia bebas gitu kan. Dan perbezaan bila kita buat video yang ada skrip dan tak ada skrip. Okay, kalau macam tak ada skrip tu, saya sendiri boleh rasa intonasi suara saya berbeza sikit, sebab nampak macam kita membaca skrip kan, as compared tu kalau kita spontan ni, dia punya intonasi suara tu berbeza. Saya boleh rasa perbezaan tu, dan saya boleh, bila kita tengok balik video tu, kita boleh nampak perbezaan tu kan. Okay, so kelebihan bila bercakap ada skrip tu bagus, sebab kita boleh kontrol apa yang kita cakap. Kalau orang yang tak ada skrip ni, kita tak boleh kontrol apa yang kita cakap. Kadang-kadang bila kita buat video yang tak ada skrip ni, kadang-kadang terspill dirty lah, teroversharing lah. Itu orang kata apa, consequences yang kita harus fikirkan lah kalau kita buat konten yang tak ada skrip. Tapi kalau anda selesa untuk buat konten memerlukan skrip, dan buat je, as long as apa yang anda post video tu anda selesa dan video tu memberi manfaat kepada lebih ramai orang, dan buat je. Okay, so in terms of storytelling, storytelling ni pun saya sekarang ni tengah proses untuk belajar jugalah kan, sebab kadang-kadang bila kita sebenarnya, bila saya tengok balik kan, bila kita adalah orang yang produce a video kan, buat video, upload video, post di YouTube kan, kita akan rasa macam cepat down. Sebab apa tahu? Sebab video kita sikit kan. Lepas tu mulalah kita cari apa yang kurangnya pasal video kita ni kan. Tak ada orang nak tengok video kita. Pada saya, one thing adalah kita kena put zero expectation lah. Of course, permulaan tu kan kita akan rasa macam akan cepat down punya. Lagilah pula kalau orang yang post video ni, yang memang post video, lepas tu edit video semua, the effort you put all out. Lepas tu bila you post, tak ada orang tengok, macam view sikit kan, mesti rasa macam sedih apa semua kan. Dan mulalah you cari apa video yang boleh FYP, apa video yang boleh viral, apa video yang boleh buat orang nak tengok sampai habis kan. Saya pun ada perasaan macam tu, saya pun ada juga tengok macam mana semua kan. Tapi in this video ni, saya just macam, misi saya simple je. Saya nak level up saya punya confidence level, saya nak boost up saya punya confidence level semula. Dan saya tahu caranya adalah dengan buat video, dan apa tajuk yang saya nak cakap, as long as benda tu memberi manfaat. I hope video-video saya memberi manfaat kepada anda semua, dan saya post je. Edit pun macam tak sangat pun, tak tahu pun. You know the fun fact about me kan, like sekarang ni saya post video ni, saya pakai filter TikTok je tau, sebab saya tak make up, saya malas make up. Muka kita biasa-biasa je, tak good looking wah kan. So saya guna je dekat TikTok, saya post je. Dan taklah, walaupun kualiti video saya bukan 1080 4K ke kan, kualiti video saya setakat janji orang boleh nampak muka saya. Ni lah muka She is Farahin kan, inilah dia. So saya just go je, buat je. Okay, dan
teruskan. Okay, insyaAllah saya memang akan teruskan lagi buat video ni. Dan disebabkan itulah saya join challenge self challenge diri saya, social media detox challenge. Saya memang tengah ongoing pun sebenarnya sekarang ni. Disebabkan itu jugalah, sebab kan misi saya nak banyak buat perkara yang memberi manfaat. First, perkara yang memberi manfaat pada diri saya dulu, barulah saya boleh share awareness tu kepada lebih ramai lagi orang kan melalui social media. Dan saya pun ada menulis cabaran tanpa social media.blogspot.com, blog saya. Sahabat saya pun menulis juga artikel, saya record kan, saya dokumentasikan apa yang saya rasa sepanjang challenge tersebut. Dan jika anda yang nak join 30 hari cabaran tanpa social media, anda boleh tengok link dekat bawah. Dan berita bestnya, semalam saya meet up dengan kawan saya dan kawan saya cakap, Ain, why not you buat event, because you really love doing event, you suka pergi event, you suka mingle around with people kan, so why not you buat, jadikan cabaran tanpa social media ni is an event. Dia bukan sekadar online saja, tapi dia pergi pada offline jugalah. So insyaAllah this is orang kata one of, I rasa macam best lah kan, along the way insyaAllah saya akan record dan saya akan post lah di social media, saya akan update lah. So pada anda yang nak tahu update, begini saya selalu update dekat Instagram saya, She is Farahin, SHEISFARAHAIN. So saya memang jenis suka post story reels dekat She is Farahin. So boleh tengok, dan juga boleh, jika anda yang nak join cabaran tanpa social media, okay, kita punya misi adalah simple. Kita bukan hanya terus menerus delete social media, tapi kita kurangkan screen time dan kita jauhkan seketika 1 jam ke 2 jam setiap hari daripada social media dengan melakukan perkara yang memberi manfaat kepada diri anda. Okay, bye to the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.